Povereništvo Srpske napredne stranke je sa velikim brojem okupljenih pristalica održalo protestnu šetnju na Zlatiboru, povodom pokretanja inicijative za skidanje hipoteke sa spomen obeležja poginulim borcima u Drugom svjetskom ratu. Okupljenima su se na Šumatskom brdu obratili predstavnici Povereništva Srpske napredne stranke u Čajetini i predstavnici Subnora Zlatiborskog okruga, a pored toga su i položili vence u čast poginulim borcima. Ispred Povereništva Srpske napredne stranke Đorđe Dabić je rekao da oni ne žele da se sukobljavaju ni sa kim, niti ovaj skup ima neku političku stranu, već je povod okupljanja odavanje počasti poginulim vojnicima, slanje poruke jedinstva i pokretanje inicijative za skidanje hipoteke sa spomenika. Ako razmislimo kroz našu bornu prošlost, kroz što smo prolazili ovakvih stratišta, imamo na hiljade, sigurno će imati i neko ko će reći da su negdje streljani neki pripadnici Ravnogorskog pokreta, negdje su streljani pripadnici Partizanskog pokreta i kroz te naše deobe srpske mi vidimo zapravo koliko je pogrešno deliti se, svađati se, sukobljavati se i treba odavde da uputimo jednu poruku jedinstva, da svi moramo zajedno da sarađujemo, da ceo Zlatiborski region treba adekvatno da se razvija, da treba svi zajedno da damo podršku Vladi Republike Srbije, predsjedniku Vučiću, da ne treba da se sukobljavamo, da ne treba da gradimo nikakve međuljudske negativne odnose. Vidite i sami da u Čajetini apsolutno nema sukoba među meštanima. Danas je ovaj skup dovoljan dokaz da u opštini Čajetina ne postoji sukob među meštanima, postoji jedino sukob Milana Stamatovića sa državom Republikom Srbijom, koji datira od 2000. godine. Taj sukob datira, dakle, unazad 18 godina. U svaku vlast gospodin Stamatović je bio u ratu i kada su demokrate bile na vlasti i kada je bila Demokratska stranka Srbije, danas kada je na vlasti Srpska napredna stranka, on je konstantno u sukobu i to je nešto što Čajetinu vraća unazad i to je nešto što zapravo svima nama ovdje otežava funkcionisanje. Mi svi treba zajedno da uputimo poruku da smo ovdje, polažemo vence našim stradalima i upućujemo poruku jedinstva. Narodni poslanik i koordinator za Zlatiborski okrug Krsto Janjušević je rekao da su mirnim skupom i na jedan simboličan način iskazali protest zbog činjenice da je parcela na kojoj se nalazi spomenik stavljena pod hipoteku. Mi smo danas mirnim skupom ovdje na mjestu gdje počivaju kosti stradalnika iz Drugog svjetskog rata. Prvo smo položili vence, a onda smo na jedan simboličan način iskazali protest zbog činjenice da se parcela na kojoj se nalazi ovaj spomenik nalazi pod hipotekom. I mi smatramo da je tako nešto nedopustivo i to je na neki način za nas i opomena kada ovo mjesto može da bude pod hipotekom, šta sve još može lokalna vlast da učini. Mi smo prilikom organizacije ovog skupa i najave ovog mirnog skupa, kao što ste vidjeli, naši ljudi su dostojanstveno došli, nigde niko nije bilo kakav loš gest napravio i mi šaljemo poruku mira odavde i mi šaljemo poruku da nas lokalna vlast nikada neće uspjeti da posvađa sa čestitim i dobrim Čajetincima, da mi nismo, kao što se vidjelo, nigde upadali u opštinu, nikoga smenjivali. To se radi na izborima, to se radi voljom građana, ali mi imamo pravo da iskažemo činjenice koje su potkrepljene dokumentacijom. Članovi Srpske napredne stranke su uputili poziv za jedinstvo i sa velikim brojem okupljenih poslali jasnu poruku da se ne boje nikoga i da će nastaviti da rade u korist države. Ono što treba naglasiti je to da je skup prošao bez incidenata.